هێڤین مامۆ کەچەکە کووردە ji bajarê Efrînê ye. Piştî rêyeke dur û dirêj ya koçberî û penaberiyê û hewildaneke zêde ya xwendinê, îro weke pizîşkeke serkeftî li welatê Denîmark navê xwe dide naskirin. Hêvîn Mamo di sala 2012 de dema ku tenê 12 salî bû ji ber destpêkirina şer û aloziyan li Sûriyê tevî malbata xwe neçar mane ku ji warê xwe ji Efrînê derkevin. Armanca wan Denîmark bû. Hêvînê li Denîmarkê destpêkê fêrî ziman dibe bêguman, piştî çend mehan di pola şeşan de dest bi dibistanê dike. Piştî qedandina qunaxa amedehî ya beşa zanistî dibistana wê ji ber serkeftina wê ya mezin be xelateke diravî ew xelatkirine, tişta balkêj di xwendina wê de ya lîseyî de lêkolîneke wê ya zanistî dîrokî bûye. Kotê de li ser bikaranîna çekên kîmawî li dijî Kurdan li başûrê Kurdistanê rawestiya bû. Di sala 2020 de hêvîn Mamo li zanîngeha Copenhagen de Kolêja Pizîşkiyê de hatiye qebûlkirin û beriya mehekê hêvîn xwendina xwe bi serkeftî bidawî kiriye û bawernameya pizîşkiyê wergirtiye. Yek ji destkeftiyên wê yên din di dema xwendinê de qebûlkirina wê bû di şandeke taybet bû ku tenê du kes bûn, du xwendekar bûn ji bo heyama meh û nîvekê çûne Amerîka li zanîngeha navdar ya cîhanê Harvard xwendina xwe li wê derê kir, hinek korsên taybet li wê derê rahînanên taybet wergirt û piştre vegeriya Denîmarkê û berdewamî da xwendina xwe niha êdî hêvîn keçeke Kurd e pizîşkeke serkeftî ye li Denîmark. Niha Diktor Hêvîn Mamo ji Copenhagen li gel min e, mêvana min e. Diktor Hêvîn, êvar baş, tu gelekî bi xêr hatî, pîroz be. êvar baş, sağ ve saet xweş. Gelekî Saet xweş ser vê intervîwê jî. Gelekî spas, tu gelekî bi xêr hatî. Hêviya serkeftina berdewam jî bo te dixwazim. Yani di temenekî biçûk de tu zarok bûyî, 12 salî bûyî, ji Efrînê derketî û te berê xwe da Denîmark. Te rojekê texmîn dikir ku bibî pizîşk li Denîmarkê? Yani xewna te ya pizîşkiyê her ji zaroktî ve hebû yan kengî dest pê kiriye? Erê ji zaroktiyê de hebû. Li rojavayek wextê li Efrînê bavkê min a xweş bî û fetrok halê xwe pir pîs bî, yani halê xwe rind xeterî bî. Ji wê wextê de yani bên vê hêviya vê xewna dest pê kir. Te got bavê te nexweş bû? Hêvîn, te got bavê te nexweş bû ji ber vê? Bavê min nexweş bû. Erê, bavê me nexweşiyê dilvêro hebû li Sûriyê, li Rojavayê. Em jî ji wê wextê de vê xewna dest pê kir. Wextê min bavkê xwe hêno dî li misteşfê. Wê demê temenê te çend bû Diktor Hêvîn? 7 salî hebû. Ji 7 salî te ev biryar da? Erê. Ez bi xwe pir ji vê işê hez dikim. Merokê nivê bi xelkê re harikê nexweşiya wan û dermankê tiştek pir insaniya dibên girîng e. Bijî. Çîrokeke balkêş bû ku te wisa dest pê kirî, niha bavê te baş e, tendurustiya xwe selamet e û li gel te ye jî. Erê elhemdullah erê. Li vir li Denîmark elhem. Baş e, Xwedê temenî wî jî bo te dirêj bike. Diktor Hêvîn, tu yek ji wan du xwendekaran bû ku ji seranserî Denîmark bo rahînanên taybet berê xwe da Amerîka, zanîngeha Harvard ya navdar ya li cîhanê. Ev tecrübe, ev ezmûn ji bo te çawa bû? Te çi li zanebûna xwe li wê derê zêde kir? Heva di salê de Üniversiteyê Copenhagen du xwendevan dixtor dişînin Harvard, wekî te gotî me henîvik. Sektorê dixtorliqiyê yani li Amerîka û Denîmark pir cev didûre ku wekî ev. Li Denîmark zûzî operasyon bi erebî vir bên emeliyat çê nakin. Li Amerîka pir wa dikin û li wir re heta yani roboto istixdam dikin manê emeliyat çêkin. Ferqê wê pir mezin bû. Dixtorê wana bi nexweşî dixwar û terîqî de dikin ku wekî Denîmark waz pir li wir alemî yani.
اهم. لهارفورد دختر هارفورد تاروت كتبين درسود انت وبرت عالمينا اهم. يعني برتشتك ما صدني تتخوازي ببي جراح اش برك كنت بحصة نشترجرية عمليات هاكر ديارك كنت تخوازي ببي هاري تختورة جراح. اري اها. ايه بيرد بين قلق بوز اها. وحنجرة بله تقصي يا جه بله راسته يا جهو يا دفنية وقركي. امم اري قرك راسته باشا دكتور هيفين يعني بو بسپورياتا تو هر دخوازی خواندنا خوا تمام بکی لدنمارک یان تو دخوازی بچی امریکا زده تر بخوینی پلانات چیه؟ ابخد خوزم خانه خال لور خارسكم نزيكي مول باتي من ديك مفكي منن و بخو خاندني أمريكا جمرة من از حتى نكو كتبين إقامة مؤقتة مرة هاي الدنمارك يعني خاندني تخصص زيزي لور نودن ل يعني مفروض خواست أكين بمولور الأمريكا بخون لحالي وكتبين أوراق قانوني مشكلة خد تشكي هاي باشا ده مثلا ده معناه كل دنمارك تشتكي دن بالا حتى من أكينا بم باشا تشتكي دن بالا من كشاند لكولينا تبو دمالي سايد لسر بكار آنينا تشكين كيماوي لدجي كردان لفيدري الباشوري كردستاني چما te bi taybetî ev mijar ji bo vekolîna xwe helbijart? هافود ليسي دو بحثك برمازنة تتشيدكي ومقرر بخوستوند أثر هجومي كيماوي صار خلق دماي كرمونجو بحث تشيكم تخوست أز صار خلقي خو بخوينم صار إيشاكي وظلماتي ملاتي مادية بخو بخوينم بحثك تشيكم وقا أكينا بم بأستاذ خوري دانماركي ليمينم يعني أونوجي أونو برباريزونا لما تخوست إنه الونوجي مينم إيشاكي مادية ملاتي ماي كرد باش بمعنى ببحث تشيكر مقرر gelekî صوت روي gelekî baş e. Tiştekî din ez zanim tu bi xwe di rêveberiya komeleyeke pizîşkan de kar dikî ku alîkariya nexweşên ne xelkê Denîmark nexweşên biyanî dike. Lewma pirsgirêka herî mezin ya ku nexweşên biyanî di sektora tenduristiyê de li Denîmarkê dibînin çi ye? بخوبر بروبلم هنا نوف دختر الدنماركي سيكتوري دختر الدنماركي وناخوشدنا دنماركي برجونا تشتهاف يعني فهم نوكن اكزامبل بتادم لدنمارك وقت ام دخينن دختر لقيه ناخوشك هاي برد بين اكزيما جلده ميخو وقت ام دخينن نكتوبد ما دو سيراتد ناخوشد سبي تانكي هنا ناخوشد ام دبينن ده وقت خوندين دو بس سبينا لملاتي لدنمارك والدولات مفرضن هانا ملاتي ناسب بهانا ملاتي جلدي خو راشتر هانا جراك أمي خام زونو بن جيو دار ممكن بمعنى مثلا دي كومالي ما دوما محاضروك تشيكر ما بين الطلاب دختر لقيه دخلنا لدنمارك ما بيشو وانا ليموند مثلا بين أخوشيو لسيرفي جلدي جي هونو هاي ام تشد هونو دكنا محاورة بكد بين بروبلم ده هانا ام تخوزن حلكن كام قصري كينا بن باش پر باشە تشتێکی دن هەر کەسێک و ژعافرینێ دەردکەوە هەرتم خەیالاوی مەژیوی سەر عافرینەوە دبێژە زێ ڕۆژێکێ ڤەگەڕم وڵات شێرینە توزانی هێڤین تو بخوا دوازدە ساڵی ژعافرینێ دەرکەت یانی زارۆکتیا خۆ تەلوێ دەرێ دەست پێ کردە تو تفکری ڕۆژێکێ ڤەگەری عافرینێ و تەختۆریا خۆ لە عافرینێ بکی بالي فرض خوزن بفيلم أبوكي يعني كيف بفيلم أو صورم كيف بفيلم عفرينة أتخوزم خالتي خور حركم جام كينا بملاتي عفرين رو ملاتي روجا فرو تشتام لفر عالمينا أتخوزم جا كينا بفيلم خالتي خور حركم كما كينا يعني إنه لا محتاجين من لا سبورت خوزم أنا حركم جا كينا بێگومان جاتر بێژی ئەزێ هەر بەگەرم یعنی دی ڕۆژێکێ بێ ئینشاءڵڵا ڕۆژێکی بێ ئەستە عفرینێ ببینم إن شاء الله هري دداویدە پەیاماتە ji bo keç û xortên Kurd yên ku yani difikirin şert û merc rê li pêşiya bi cihanîna xewnêwan digirin tu çi ji wan re dibêjî weke pizîşkeke serkeftî tevî hemû zehmetiyên koçberî û penaberiyê jî te kariye navê xwe li Denîmarkê derxîne weke yekeman
از بیم ریک پر چاتنا خواندن گی چاتن ریک قلویت نه ریک قلویه ل مراکی ثقت بخوابه که مراکی ثقت بقدرات خوابه که و يعني بشغله مراكي رندرعت ببيه مراكي وقت خو تنظيم كي تشتيتي دو نارند تشتيتي دو نقصك هاي قالك مارو سارجين درم بالشغلة وجنوفو الثقات بلجية ماروكي عست الثقات بخوبكي وشخو إنوكي و مارو سار شو بالشغلة مارو لما بيجيني شو مرادي مارو هابي مارو رندرعت بسارجين دو مارو روك بيجيني گلکی سپاس تو هر سرکفتی بی صحاب كيف خوشم تو میوان بوي بوی دکتر هیوین معمو پزیشکا سرکفتی ج کوپنهاجن ج دنمارک